Ebyo nabigambirwa izoba rya nyuma bazibwo mu ishenjero wa district ya Bushenyi Anet Katsime Mugisha habire narambara bamwe bahinji b'umwana mu district eji abo government yahire mbibo zo kubyara bamwe batayirwe harimo umuhereza we kanisa otugere ngo kushaba kutine kukora no kuba kufire ubwiga buri mu itaka esente tukaza ukora umukono kaza basi ko bagiye itaka ryo yakubangere sente izo kuzumuwazi yayo zabangire ibyo mu mwanya no kurinda ntabwo cyo abantu tibeje so kufayo tibeje no gukora kweto wanje binjire ekazi 5 zo mwani abo kwandebire ngo mwani is the way to go. Sam kansi mu myaka 30 we najara ngo akatandika kuhinga umwana hamwe no kugushubara ha myaka 25 ubwa nyuma yo kumara kushoma kandi ubwa hati haguze rimwe kibanja cya hiki 3 kandi naho avyireho umwana ugundi hati nyonkanye kamatine kinyine muze yampa hita karukuri nahinga umwana ubwo mwana ubwo gunyire nkija nkatungera itaka. President Yoweri Kaguta Museveni aizire nagambira abantu ngo bugiga bwona buryo mu itaka kandi ari kutugira ngo tukore turebe ngo buri umuntu burika eine enterprise eine ecyeru kukora kandi hato mwani ahinkugambira umwana wo kugwina katare kandi na heri yihanga twina katare abo kuba omu Africa Uganda ne ya kabiri omu exportinga omwani. Aneta Garcire yashomera abanyabushenyi Biburi mu kitabo cy'efumu ahari kugamba hakora. Proverb chapter 10 negira ngo otakora naija kufa wanonda kufa bworo obure kukora kandi wanonda kugira sente notekwa kugira ki kukora. Umnyishenjero kazoguhona nabwo agambira hanshonga z'amajano kugwa katare ngo tubashitamene bija kutereze kizubeki gasha kwa Mike atwakire.